Күн шерефлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін ноябрьнің 23-сі век Қырым işğalının 1000-ci күні. Şimdiki efirimizde böyle haberler. Қырым туризміне инкишаф etmek gerek. Сейчас это гораздо ниже, чем было в Советском Союзе даже. Ақяр қануни сайыплерден дениз янында топырақларны тұтып ала. Tutup almağa isteyler. Suriye şimalinde Kurd devlet teşkilatı olmamak gerek. Çünkü o topraklar bu terör örgütlerinin toprakları değil, Arapların toprakları. Bin kun evvelisi Kırım Yukarı Şurası'nın binası o güne aman 12 bin Kırım Tatarlar ve Ukraynliler Ukrayna'nın territorial bütünlüğü için çıkkandılar. Akşam ise Rusya askerleri hükümet binalarını zapt ettiler. Bu ise Rusya'nın Ukrayna'ga tecavüzüne temel koydu. Fevral'ın 26'sı işi boyunca miting iştirakçıları Kırım Tatarlarını mahkeme eteler. İşgalci devlet tek falcı ve jurnalistlerge değil de adi insanlarga da baskı yapa. Birleşken Milletler Teşkilatı Rusya'nı işgalci devlet olarak tanıdı. Gaaga'daki halkara tribunal ise Kreml rejiminin cinayetler delillerini bakıp çıkmağa hazır. Хан жемесінде кешірілген ақсыз тінтуіні көстерген видео интернетте пейда olғандар. Ноябрьнің 14-інде белгісіз шахыслар керек olған весиқаларыны бермеден, өзлеріне ФСБ хадимлері оларақ тақдим еткенлер. Тінтувден сон олар Русияда ясақ edilген edebiyatını тапқанларымаш. Бұлынған мұсылманларының сөзлеріне көре, ышық сүндірілген малде китапларыны жәмеге бірісі кетіріп қойған. Зачем так делать? Вот 2 раза прошли же сами. Ребята, видите, что я из кармана вынимаю? Я ж при вас хотел уже видеть. Как это? Так не мы же подняли, ваш же сотрудник привез. Надо было все вместе рядышком просто. Конечно. Да, здесь, получается, разделились. Да вы знали прекрасно, и вы свет это отключили, блин. И в темноте. Вот В мечети. Да, вы находились рядом. Горсвет сейчас нам говорит, что свет у нас должен быть, а света у нас нету. Боремся против этих Мы не можем. Мы боремся против. Смотри, что делают. Вы целый день вас ждали. Если бы хотели, мы зашли бы сюда и без вас, понимаете? Мы ждали целый день вас, для того, чтобы с вами прийти. А свет кто выключил? Чтобы не было. Свет кто выключил? А я откуда знаю, что электрик, что ли? Что меня спрашиваете? Так, ну, Я же не с Крымэнерго, я же не с Крымэнерго. Горсвет есть, говорит. Что? Горсвет есть, говорит, что свет у вас. Где у нас? Здесь в мечети, когда им звонили, когда свет выключили. 12 часов. Такое же дело, пошел. А свет выключили, потому что вы с камеры, чтобы не видели. Откуда я знаю? Может, поломка камеры. Почему свет не включили? Я же знаю, почему свет не включили. Да вы здесь вокруг ходили столбами. Ничего, мы вместе все это Я пришел, я не нашел. Человек пришел, нашел. Подняли. Он прям под ним же поднял. Под ним же поднял. И после этого поднял, значит, я нашел. Вы его подняли вот отсюда. Он поднял, потом вы нашли. Да это сейчас в соцсети мы запустим всю эту информацию, блин. Что запустим, чтобы вы понимали. Отключили здесь свет, короче, и начинаете. Ақярның işgalci mahkemesi mahkeme vastasının insanlardan toprak damartılarını tutup ala. Endi yüzlerce toprak tutup alındı esasen deniz yanında. Yerli sakinler toprak damartılarını ta işgalden evvel satın alған olsalar da çoğusu vesikalarını 2014 senesinden son Rusiya kanunu boyunca resmileştirgendir. Lekin buna bakmadan Ақяр mahkemesi hakimiyetke kol tuta ve topraklar kanunsuz şekilde satın alınған dep bildireler. Toprak damartıları için tazminatlar ödenmeyecek, bu ise onlarca milyon ruble. Biz Rusya kadastrını kabul ettik. Şimdi ise onlar özünün orman kadastrını koydular. Rusya kanununa göre orman insanlarga dağıtılmay. Olarda şimdi esas sebep orman. Devlet Registrasyon Palatası bizge mülkiyet vesikalarını berdi. Ve 7 aydan son toprak damartası bizimki olmaganını bilemiz. Yani tutup almağa isteyler. Kırım turizmine Sovet devrindeki seviyesine daha ösmek gerek. Kreml yolbaşçısı turizm sahasının meşgul alda olmasını normal infrastrukturanın olmamasından bağlay. Vladimir Putin halkara ekspertler tecavüzcü memleketinin turistik sahası dünyada 49. yerde olğanını tanıgan. Там еще очень многое нужно сделать для развития
Кырым туризміне та совет севесіне етмек керек. Анда туризм инкишафы үшін да чоқ ше yapmaға зарур. Шымдеки вақытта Советлер бірлігінде олғанын қиясласақ, да ашағы дадыр. Туристик сасының девлет ВВП-сіне иссесі пек аздыр. Иқтисади сасына бұйық диққатыны жөлп еткен девлетлерде шусы %10 тешкил етмекте. Это примерно 10 и больше процентов. Түркияда инсанларны Кения иштен бошаталар. 15 инсан енді өз вазифесінден бошатылғандар, 500 муэссесе қапатылып, олар арасында редакция ве хабер агентліклері бар. Курт ве Сурiyeli тешкилатларының базы елбашчыларны яқаланмасы үшін керек олған яны весеқалар берілді. Түркия президенті Сурия шималіндікі Манбич шеріні силалы Сурия күрдлері ташлап кетмеклеріні талап еткен. Şu ana kadar bir miktar gittiğini söylüyorlar. Biz tamamen orayı PYD ve YPG'nin boşaltmasını istiyoruz. Çünkü o topraklar bu terör örgütlerinin toprakları değil. Arapların toprakları. Бірлешкен Миллетлер тешкилатының қачақларының ишлері бойынша юқары комиссар Филиппо Гранди ато зонасында кечуф ноқтасыны зерет етті. Сонки 20 ел девамында бұл БМТ халқара меморның бірінші иш зеретідір. Комиссар инсан хавсызлығы вазиеті февкуляде олғаныны қайдетті. Келе атқан суықлар себебінде дипломат сәкенлерге көмір весі жақ урбанен ярдым етечегіне соз берді. Бірқач күневерсі бұл кечуф ноқтасына Кения атеш açılды. Хавсызлықның олмамасы ади инсанлар үшін бұйық проблемадыр. Бюрократия себебінден көчіп келгенлер ярдым алып оламайлар. Бұнен çalışмақ керек. Бірқач күнден сон Русия колониясында Мустафа Джемилевнің оғлы Хайсер азат етілежек. Бұл ақта Русия адвокаты Марк Фейгин білдірді. Олар насыл қарар алажақлары да белледі гіл. Она Русия территориясыны терк етмеге ве Киевге бармаға Русия тәтіджеклермі. Яда меморине зарет алтында қалдырып, Бақчысарайға йоллап, анда она RH кишлер идаресінде қайдетілмек керек олажақмы. Бұ да ола біле. Украина ве Русия арасында мұнасибетлер кергінлешкені үшін вазиет насыл олажағы белгісіз. Русиялилер қанунсыз запт етілген территорияларны қайтармаға азырлармы? Радио Свобода мұхбері Москва шер сакинлері ве мусафирлерінден сорав кечірді. Олар Қырымны Украина теркебіне қайтарма ғайесіне насыл бақа екен. Келіңіз бақайық. Это очень сложный, многогранный вопрос. Бу пек ағыр пұтырақлы суаль. Мен бойлы меселеге буддист кебе янашам. Мана эббір дегіл. Лекин қимет кесмек үшін я қырымлы олмақ керек, я да анда яшамалы. Яни Путин айтқаны кебе Қырым Русияның парчасыдыр. Вен оқта. Мен же Қырымны Русия алтында қалдырмақ керек. Бұл Русия территориясы. Ве бізім рус инсаларымыз Русияде Қырымға барып ратлансынлар. Мен фікірім же бұл меселені санкциялардан себеп күлме вұсына чықармақ керек. Керіч көпеуінің құручылары күзінің әссас «Останови время» флешмобына қошылдылар. Ишчілер Тузла адасында çalışқан вақытта ерлерінде тоқтап қалдылар. Флешмоб ғайысы әрекетсізлік эффектіні тешкел етмек. Дүнияның чеші девлетлерде бинлер же инсанлар флешмобны өмірге кечірмеге әрекет еттілер. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Ескендер Меметов еле заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішкенже.